Guru nang harap bahitung, Guru matematika, Nang harap marumus, itu guru fisika, amun guru kimia, paham karbon dioksida, nang harap puisi, biasanya guru sastra, guru nang rancang bamamai, ujar guru BK, kalau na guru sering terlibat asmara. biasanya guru muda, ada guru genit, itu guru kada-kada, Tapi ada guru menang luar biasa. Mun guru biasa mencapai anak kurang lapor akan Kapolda. Tetapi guru nang ini sungguh aneh tapi nyata. Melari anak kurang burung ini kada papa. aku penasaran itu guru nang apa, Kata lain bukan itu guru olahraga. nyata orang buka-buka, poli di bawah lari senam.